Nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze Impanuro TV. Tugeze mu mwanya tubageza amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira yuko mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose hamaze kumurikwa igishushanyo mbonera gishya cy'umujyi wa Kigali kibanze ku bafite amikoro make. Ndetse tukiri mu mujyi wa Kigali, ahangaha muri Kigali turaza kubabwira ko polisi yarashe umujura warutorotse aho yarafungiye. Mu karere ka Nyaruguru ho haravugwa umugore ukekwaho kwica no gutaba uruhinja yari yabyaye. Naho mu karere ka Gatsibo ni mu ntara y'Uburasirazuba hari gushakishwa abatwitse urutoki rw'umuhinzi ntangarugero. Harakekwa rero abarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ADPR byongeye kuba bibi, turababwira yuko Revera Sibomana Jean wayoboye ADPR mu gihe cyashize yamaze kwandika asaba kurenganurwa agasubizwa mu kazi. Rayon Sport nayo ni muri sport yasabye ko ariyo izakina CAF Champions League cyangwa se Confederation Cup 2021. Izi ni ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho muri aya masaha. Reka tuze tuyarambura mu kanya, njye ugiye kuyabagezaho nitwa Rukundo Emmanuel. Nkuko nari maze kubibasezeranya, reka dutangira aya makuru yacu turi kubagezaho mu buryo noneho burambuye. Tubabwire ko hamaze kumurikwa igishushanyo mbonera gishya cy'umujyi wa Kigali kibanze ku bafite amikoro make. Umujyi wa Kigali rero wamuritse ku mugaragaro igishushanyo mbonera gishya kitwezeho kuzafasha cyangwa se kitezweho gufasha igihugu kugera ku iterambere mu myaka 30 iri imbere. Ni igishushanyo mbonera rero cyari gitegerejwe cyane nyuma y'ivugurura ry'icyatangijwe muri 2013, ariko bikagaragara ko kitazasubiza ibyifuzo by'abaturage. Iby'ingenzi rero biri muri iki gishushanyo mbonera ni imyubakire igizwe n'amazu maremare ndetse inagezweho ariko itagira abo yirukana mu mujyi, uburyo bwo kubungabunga ibidukikije, iterambere ry'ubukungu, gutwara abantu n'ibintu n'ibindi. Ku bijyanye n'imiturire ari nacyo benshi baba bibaza, umujyi wa Kigali uherutse gutangaza ko mu nyigo yakozwe byagaragaye ko ukeneye inzu y'ibihumbi 859 zizahaza abaturage bagera kuri 3,800,000 bazaba bawutuye mu mwaka wa 2050. Nubwo rero izo nzu zikenewe zigomba kuba zinahendutse kuko nibura 58% by'abatuye Kigali arabinjiza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 100. Igishushanyo mbonera rero kivuguruye cy'umujyi wa Kigali kirimo impinduka nyinshi kandi zitandukanye, nko mu myubakire aho hitawe cyane ku nyubako zijyanye n'icyerekezo ariko zishobora kwigonderwa n'abatuye umujyi. Mu buryo rero bw'imyubakire, igishushanyo mbonera gishya giteganya ko hamwe mu hari utujagari abaturage bazafashwa inzu zabo bakajya bazivugurura gahoro gahoro aho kubimura bose nk'uko byagiye bigaragara mu gishushanyo mbonera gishaje. Ibyo rero birimo ko nk'umuturage ufite amikoro make afite ubutaka ashobora kwerekwa igishushanyo mbonera cy'inzu ziteganyijwe aho atuye akagenda yubaka gahoro gahoro. Harimo kandi uburyo bwatangijwe mu bice bikikije ruhurura ya Mpazi, ni ukuvuga imirenge ya Kimisagara na Gitega mu mujyi wa Kigali, aho abashoramari bagiye kujya bajyanwa aho hantu hari utujagari bakumvikana n'abaturage bahafite ibibanza hakubakwa inzu zigezweho, hanyuma umuturage agahabwa inzu muri izo inganya n'agaciro n'ikibanza cye yatanze. Umuyobozi rero ushinzwe imiturire n'igenamigambi mu mujyi wa Kigali, Muhirwa Solange, yavuze ko igerageza bakoze ryagaragaje ko ubwo buryo bushoboka ari nabyo bagiye gukora mu tundi duce turimo inzu zitajyanye n'igihe. Yavuze ko bidakozwe gutyo abantu benshi bakomeza kugenda basohoka mu mujyi wa Kigali, bigatuma ubuzima muri uwo mujyi buhenda bitandukanye n'intego za leta.
Muhirwa rero yavuze ko guharanira ivugururwa rya Kigali hitawe ku bantu ba mikoro make, hatangijwe rero undi mushinga mu Biryogo mu gace kazwi nka Tare mu karere ka Nyarugenge. Uwo mushinga no kubaka ibikorwa remezo by'ibanze nk'imihanda, ahantu hasanzwe utujagari, ku buryo abaturage ubwabo babona ko bakeneye kuvugurura inzu zabo. Uwo mushinga rero uzagira gutya ugezwe mu tundi duce dutuwe cyane mu mujyi wa Kigali nko mu Gatenga, Nyabisindu, Nyagatovu, Kimisagara, Gitega na Rwezamenyo. Igishushanyo mbonera kandi cyagiye giteganya uburyo bwo kubaka ahantu runaka hakubakwa inzu zo gukoreramo ariko zinarimo amacumbi, kandi byose bihendutse ku buryo bitaba ngombwa ko abantu bakorera kure y'aho batuye. Mu bijyanye no gutwara abantu, hateganijwe ko hazajya hanyura ibinyabiziga ahantu hose, ndetse hazajya hanyura ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'inzira z'imodoka zitwara abantu mu buryo rusange cyangwa se rapid transit, aho izo modoka zizaba zifite ahantu hihariye zinyura kugira ngo zihute. Bigamije rero kugabanya umuvuduko w'imodoka mu mujyi no gushishikariza abantu kugenda mu modoka rusange aho kugura izabo bwite. Hari uduce kandi twagenewe ibikorwa bigamije kuruhura abatuye umujyi wa Kigali, ahanini byagiye biteganywa mu bice byari bisanzwemo ibishanga muri Kigali. Hari ibikorwa byatangiye nk'inyandungu na Gikondo, ahahoze inganda, aho hari guhindurwamo ubusitani buzajya bufasha abatuye muri Kigali kubona aho baruhukira. Muhirwa yavuze ko banateganyije uburyo bwo gutunganya imyanda mu mujyi wa Kigali, aho hari gutunganywa ikimoteri cya Nduba na Masaka, ku buryo imyanda y'i Kigali igira uburyo bwiza bwo gutunganywa no gushakwamo ibindi byagira gutya bikavanwa muri iyo myanda. Umwihariko rero w'iki gishushanyo mbonera nuko hitawe cyane ku byifuzo by'abaturage, kuko habanje gukorwa inama zitandukanye nabo, ndetse harebwa ibyo bifuza ko bikorwa aho batuye bitandukanye n'igishushanyo mbonera cyari gishaje. U Rwanda rero twababwira ko rufite intego yo kuva ku rwego rw'ibihugu bikennye rukagera ku rwego rw'ibihugu bifite amikoro aringaniye bitarenze muri 2055 no ku rwego rw'ibihugu bikize mu mwaka wa 2050. Minisitiri w'ibikorwa remezo Gatete Claver yavuze ko iki gishushanyo mbonera gishya kizafasha mu kugera kuri iyo ntego hitabwa ku byo abaturage bakeneye. Ikindi rero Minisitiri Gatete yavuze ko iki gishushanyo mbonera kirimo n'uburyo bwo kurengera ibidukikije, gusigasira amateka ndangamurage n'ibindi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase nawe wari uhari kimurikwa iki gishushanyo mbonera gishya, yasabye abanyakigali kubahiriza ibiri muri icyo gishushanyo, cyane cyane hirindwa uburyo bwo kubaka mu kajagari bwagiye bubangamira cyangwa se bukana bagira nabi, bugenda bugirira umujyi nabi. Akenshi inzego z'ubuyobozi zigahora zihanganye n'abaturage. Biteganijwe ko rero nyuma yo kumurika ku mugaragaro iki gishushanyo mbonera gihita gitangira gushyirwa mu bikorwa. Amakuru arambuye kuri iki gishushanyo mbonera tuzakomeza kugenda tuyabagezaho. Twerekeze mu yandi makuru. Muri Kigali umupolisi yarashe umujura warutorotse aho yarafungiye. Aya ni amakuru rero turi kugenda tubagezaho ku Mpanuro TV. Kuko nari maze kubivuga, polisi y'igihugu yatangaje ko yarashe umusore witwa Munyaneza Boy warufungiye ku Kimisagara wagerageje gutoroka yerekeza mu mugezi wa Mpazi ubwo yarasohotse kugira ngo ajye ku bwiherero. Uyu Munyaneza rero yatawe muri yombi akurikiranyweho gupfumura inzu no kwibisha icyuma, afungirwa mu rwunge rw'amashuri rwa Kimisagara. Polisi y'igihugu rero yatangaje ko ku mugoroba kuri uyu wa gatanu yasabye gusohoka kugira ngo ajye mu bwiherero. Ageze hanze ngo yahise ashaka gusimbuka acika, yiruka yerekeza mu mugezi wa Mpazi ya ruhurura muzi cyane imanuka igahinguka Nyabugogo, ari nabwo yahise araswa ahita apfa. Uyu musore w'imyaka 23 ngo yari yatawe muri yombi ku itariki 29 Kanama.
polisi y'igihugu rero ikunze kugira inama abantu yo kwirinda ibyaha bakurikiza amategeko, birinda gushaka gutoroka nko mu gihe bari mu maboko y'inzego z'umutekano. Agace iyi nsanganya yabereyemo ka Kimisagara hashize iminsi kavugwamo ubujura burimo ubwo kwambura abantu telefone n'ibindi. Twerekeje mu karere ka Nyaruguru, ni mu ntara y'Amajyepfo. Mu karere ka Nyaruguru haravugwa umugore ukekwaho kwica no gutaba uruhinja yabyaye. Umugore wo mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, akurikiranyweho icyaha cyo kwica uruhinja yabyaye akanarutaba mu mwobo. Uwo mugore asanzwe atuye mu mudugudu wa Gakaranka mu kagari ka Umusebeye, yafashwe nyuma y'amakuru yatanzwe n'abaturage bavuga ko yari atwite, ariko nyuma bayoberwa aho inda yagiye kuko nta n'umwana babonaga yabyaye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruheru Uwimana Pierre yabwiye itangazamakuru ko bakimara guhabwa amakuru n'abaturage babajije uwo mugore uko byagenze, avuga ko yabyaye umwana upfuye ahita amwishyingurira. Ati twaramwegereye atubwira ko yabyaye umwana upfuye akamushyingura, ariko RIB iza kubyinjiramo nuko aza kwerekana aho yamushyinguye. Yatawe muri yombi rero tariki 31 Kanama 2020, kuri ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busanze, mu gihe iperereza ryo rigikomeje kugira ngo abantu n'inzego z'umutekano bimenye neza ukuri ku cyaha akekwaho. Ubusanzwe uwo mugore w'imyaka 32 y'amavuko afite abandi bana batatu yabyaye, yabanaga nabo mu rugo ariko nta mugabo agira babana. Bibaye rero mu gihe cy'ukwezi kumwe gushize mu murenge wa Busanze bituranye nabo, cyangwa se habonetse uruhinja rwajugunywe mu musarani n'umuntu utaramenyekana. Twerekeje mu ntara y'Uburasirazuba, ubwo tuvuye mu ntara y'Amajyepfo. Muri Gatsibo hari gushakishwa abatwitse urutoki rw'umuhinzi ntangarugero, hakaba hakekwa rero abantu barenze ku mabwiriza ya COVID-19. Inzego z'ubuyobozi mu karere ka Gatsibo zatangiye gushakisha abagize cyangwa se abagize uruhare mu gutwika urutoki rwa Muneza James, umuhinzi ntangarugero ufite ibikorwa bye mu murenge wa Kiramuruzi. Urutoki rero rwa Muneza rwatwitse cyangwa se rwatwitswe mu ijoro rishyira tariki 3 Nzeri 2020, rukaba ruherereye mu mudugudu wa Gasave mu kagari ka Nyabisindu mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiramuruzi Ayinkamiye Vestine yabwiye itangazamakuru ko kuri ubu bari gushakisha abantu bagize uruhare muri iki gikorwa kugira ngo babiryozwe. Yagize ati ni umuturage w'umudugudu wa Gasave mu kagari ka Nyabisindu yarabyutse mu rukerera asanga urutoki rwe barutwitse, amasaha barutwikiye ntabwo yamenye neza, ariko yasanze ngo hagishyushye ukurikije uko hameze. Batwitse ahantu hangana na metero 30 kuri 40 mu gihe urutoki rwanganaga na metero 100 kuri 80, ariko rwari urutoki rusarurwa cyane kandi rukavamo ibitoki binini cyane. Yakomeje rero avuga ko nyuma yuko bamenye iki kibazo bagiyeyo we n'inzego z'umutekano babaza nyir'ubwite abantu akeka, arabahakanira ababwira ko nta makuru na make afite cyangwa umuntu n'umwe akeka. Muneza James asanzwe ari umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu, ngo yababwiye ko akeka abantu bamaze iminsi bafatwa batubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bagahanwa ari nabo bashatse kwihorera. Ayinkamiye rero yavuze ko mu buhamya bahawe n'abaturage basanze hari abantu batatu bakekwa, ariko ngo iperereza riracyakomeje kugira ngo bamenye neza amakuru yimbitse kuri iki kibazo
niba koko ari bo batwitse urwo rutoki. Ati ubu abaturage twabasabye kuduha amakuru mu buryo bw'ibanga ku wa mbere tukazasubirayo tugiye gushaka umuti w'iki kibazo. Abaturage rero niba dutabara cyangwa niba duha ayo makuru bose mu mudugudu bazaryozwa uru rutoki kuko nta wundi muntu waturutse ku ruhande ngo aze kurutwika. Ati abaturage nibataduha amakuru uko bikwiye bazaryozwa uru rutoki. Uru rutoki rero rwa Muneza James rwatwitse rwari ku hegitari cyangwa se rwari mu rutoki ntangarugero mu murenge wa Kiramuruzi, aho rero rweraga ibitoki binini ngo rwari runakoreye rusa neza kurusha izindi. Twerekeje noneho muri ADEPR cyangwa se mwiyobokamana muri rusange. Tugeze ku yindi etape cyangwa se yindi episode, dore ko muri iri torero rya ADEPR hahoramo ibintu bigenda bivugwa. Noneho ikigezweho Revera Sibomana Jean wigeze kuyobora ADEPR mu gihe cyashize yamaze gusaba cyangwa se yandika asaba kurenganurwa agasubizwa mu kazi. Revera Sibomana Jean wayoboye ADEPR yasabye itorero kumurenganura agasubizwa mu nshingano ze, akanahabwa ibigenerwa umukozi bigenwa n'amategeko ngengamikorere yaryo. Uyu mugabo wabaye umuvugizi wa ADEPR yakuwe kuri uwo mwanya muri 2017 nyuma yuko we na Tom Rwagasana wari umwungirije n'abandi 10 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha birimo kunyereza umutungo w'itorero. Ku itariki 27 Gicurasi 2017 nibwo Sibomana yatawe muri yombi. Ku itariki 22 Nzeri 2017 afungurwa by'agateganyo ku mpamvu z'uburwayi. Ubushinjacyaha rero bwavugaga ko hagati ya 2015 na 2017 abakekwa banyereje miliyari 2 na miliyoni 500 yatanzwe n'abakristo ngo hishyurwe umwenda urenga miliyari 3 ya BRD yari yarafashe cyangwa se yarahaye ADEPR ngo hubakwe Dove Hotel. Urukiko rwisumbuye rero rwa Gasabo mu Kuboza 2018 rwagize abere Sibomana Jean na Tom Rwagasana bari bariyise ba Bishop. Mbere yuko iki cyemezo gifatwa, ADEPR mu Kuboza 2017 yambuye ubupasiteri Sibomana Jean na Tom Rwagasana, igikorwa bavuze ko kinyuranyije n'amategeko. Nyuma y'imyaka 2 bahagaritswe mu kazi bakanamburwa inshingano z'ubupasiteri, Revera Sibomana yandikiye inama y'ubuyobozi ya ADEPR ariyo CA ayisaba kurenganurwa. Icyemezo rero yafashe asembuwe no kuba umuvugizi wungirije wa ADEPR Revera Karangwa John nawe wagizwe umwere n'urukiko nyuma y'amezi 8 afunzwe kubera gukekwaho inyandiko mpimbano yarasubiye mu kazi. Mu ibaruwa ye Revera Sibomana yagize ati tumaze kumenya ko ariho asaba guhembwa icyo gihe cyose yamaze afunzwe no gusaba kuguma mu nshingano z'akazi mu biro bikuru bya ADEPR. Tubandikiye tubasaba ko icyifuzo cye cyasuzumanwa n'icyacu tugasubizwa natwe uburenganzira bwacu twavukijwe kuva muri 2017, dore ko natwe urukiko rwatugize abere nubwo urubanza dutegereje imikirize yarwo. Revera Sibomana Jean yavuze ko ategereje kurenganurwa bidashingiye ku marangamutima kuko abantu bose bareshya mu mategeko. Ati mu rwego rwo guca akarengane, gutonesha n'ubusumbane mu itorero rya ADEPR turasaba guha agaciro inyandiko yacu muyishyira ku byo mufite mu ngingo z'ibyigwa mu nama yanyu iri imbere izasuzuma ikibazo cya Karangwa. Revera Sibomana yabwiye itangazamakuru ko ari we wanditse wenyine, ntaho bihuriye no guhagararira abo bakoranye muri ADEPR. Ati niba ikibazo afite Revera Karangwa gisa n'icyacu kuki bitafatwa kimwe, natwe rero turasaba kurenganurwa. Ati niserukiye njyenyine nibyo natekerejeho kwanjye. Abajijwe rero niba azitabaza izindi nzego mu gihe siya itasubiza ubusabe bwe, yagize ati njye nzakomeza nsenga Imana yanjye. Umuyobozi wa Calix rero we Kayigamba yavuze ko iyo baruwa yayakiriye ariko ntacyo yayivugaho.
Revera Karangwa John nyuma yo gufungurwa yasubiye mu mirimo, anahabwa ibigenerwa umukozi birimo imodoka. Mu mezi 8 yamaze atari mu kazi, Revera Karangwa asaba ADPR miliyoni 28 z'imishahara atahembwe. Nyuma yo gufungurwa kwe rero, umuvugizi wa ADPR Revera Karuranga ku itariki 23 Nyakanga 2020 yamugiriye inama yo kwandika ibaruwa agaragaza aho yarari kugira ngo inzego z'itorero zihamenye zinagene ibikurikije amabwiriza y'itorero rigenderaho ndetse n'imicungire y'abakozi baryo. Icyo amategeko rero ya ADPR ateganya ku mukozi wafunzwe. Ubusanzwe ingingo y'114 iteganya ko mu gika cyayo cya mbere cy'amategeko ngengamikorere iteganya ko ubwo n'amategeko ya ADPR iteganya ko iyo ukora umurimo w'umunyamuhamagaro utangirwa inshingano akekwaho icyaha cyangwa imyitwarire inyuranyije n'amabwiriza yihariye agenga abakozi b'abanyamuhamagaro y'itorero rya ADPR, ahagarikwa ku nshingano by'agateganyo kugeza igihe ikibazo gifatiwe umwanzuro wa nyuma n'urwego rubifitiye ububasha. Ingingo ya 36 y'amategeko yihariye agenga abakozi b'abanyamuryango cyangwa se b'abanyamuhamagaro iteganya ko umukozi uhagaritswe by'agateganyo yafunzwe mu gihe kirenze amezi 6. Kugeza rero ubu ADPR yajuriye icyemezo cyo kugira umwere Revera Sibomana, mu gihe ubushinjacyaha nabwo bwajuriye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kugira umwere umuvugizi wungirije wa ADPR Revera Karangwa John ku byaha yari akurikiranyweho byo gukoresha inyandiko mpimbano. Tugeze ku musozo w'amakuru twabagezagaho muri aya masaha, gusa mbere yuko dushyiraho akadomo reka twerekeze no muri siporo tubabwire ko ikipe ya Rayon Sport yamaze kwandika isaba ko ariyo yazakina CAF Champions League cyangwa Confederation Cup 2020-2021. Ku itariki 22 Gicurasi nibwo Ferwafa yemeje ko APR FC yatwaye shampiyona ya 2019-2020 ndetse izahagararira u Rwanda muri CAF Champions League 2019-2020. Nyuma y'amezi 3 ku itariki 31 Nyakanga hemejwe ko kandi AS Kigali ariyo izakina CAF Confederation Cup ya 2020-2021 nyuma yuko igikombe cy'amahoro cya 2020 giteshejwe agaciro kigafatwa nk'ikitarabayeho kubera guhagarikwa na coronavirus aribwo kigitangira. Rayon Sport rero yandikiye Ferwafa isaba ko iyi myanzuro yombi yahindurwa akaba ariyo isohoka haba muri CAF Champions League cyangwa se muri Confederation Cup. Mu ibaruwa yayo yagize iti: Bwana Perezida, tuneshejwe no kubandikira iyi baruwa kugira ngo tubasabe guhindura umwanzuro wa komite nyobozi ya Ferwafa wemeje ko amakipe azaserukira u Rwanda mu mikino nyafurika. Rayon Sport yakomeje ivuga ko yumvise mu itangazamakuru ko Ferwafa yemeje ikipe zizasohokera u Rwanda muri CAF Champions League na ari APR FC yatwaye shampiyona mbere y'igihe na AS Kigali yatwaye igikombe cy'amahoro 2018-2019. Ati mu by'ukuri Bwana Perezida, tukaba dusanga uyu mwanzuro waraturenganyije akaba ariyo mpamvu tubasaba kuhindura. Amategeko rero agenga umupira w'amaguru mu Rwanda ntateganya utuntu cyangwa se ukuntu byagenda igihe mikino itarangiye. Niyo mpamvu rero hakozwe inama y'amakipe yo mu cyiciro cya mbere kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo. Muri iyo nama amakipe menshi yemeje ko shampiyona n'igikombe cy'amahoro bisozwa bitarangiye maze ikipe ya APR FC ikazasohokera u Rwanda muri CAF Champions League naho Rayon Sport igakina CAF Confederation Cup. Iyi kipe rero ivuga ko yatunguwe no kumva umwanzuro nubwo itarawubona uvuga ko muri CAF Confederation Cup hazasohokamo AS Kigali hashingiwe ku itegeko rya CAF. Rayon Sport rero yavuze ko yasohoka nk'ikipe yabaye ya kabiri hashingiwe kubyo cyangwa n'uburyo Ferwafa yasoje amarushanwa cyangwa igasohoka nk'iyabaye iya mbere niba hakurikijwe itegeko rya CAF ryahaye AS Kigali ububasha. Ubuyobozi rero bwa Rayon Sport bukaba buvuga ko butatinze kujurira icyemezo kuko nta myanzuro y'ibyemezo byafashwe bwigeze buhabwa, akaba ari bwo busanze ikipe yararenganyijwe.
uyu ni wo musozo w'amakuru twari tubafitiye muri aya masaha. Ndabashimiye cyane mwakoze muri inshuti nziza z'akadasohoka. Mukomeze mubane natwe mu makuru yacu ku Mpanuro TV. Njyewe nitwaga Rukundo Emmanuel, muhahe muronke. Reka turaza kongera gusubira mu masaha ari imbere mbagezaho amakuru araba agezweho. Imana ibarinde.